resilient ni, dia kena first sekali you kena accept all your imperfections, and then you accept all your challenges kan. And then you ada this mindset that insyaAllah kalau kita ada face kita punya tribulations or challenges, kita rasa yeah, I'm bent but not broken. Kita kemek lah sikit kan, selalu kita cakap dengan Syifa, kita kemek tapi tak lama sampai tak boleh function langsung. Kelima, kalau kita tengok I'm enough ni, it is actually an affirmative statement that can serve as a very effective tool to combat negative self-talk tu yang akan disturb your mental health. So I am enough ni actually, if you can really internalize I'm enough tu dengan rasa kecukupan, rasa sebenarnya dia akan lead to a healthy mental health. And then of course yang keenam ni actually a gratitude attitude. Maknanya kita ada sikap bersyukur tu. Gratitude dalam bahasa Arab itu kita kata qanaah lah. Kita cukup dengan apa yang ada. And then bila kita rasa cukup tu, kecukupan, so kita taklah sentiasa macam you don't need to, this is important, especially betul. It will actually lead you to perfectionism tau. Kalau misalnya kita tak ada I'm enough ni kan, lagi saya I'm never enough.